Mwiriwe neza, mwagize neza kuba mwahisemo gukurikira Umusanzu Media. Nitwa Daniel Niyonkuru, nje kubagezaho amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Reka amakuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi tuyahere ku basirikare bakuru bo ku rwego rwa ofisiye baturutse mu bihugu bigera kuri 20 biga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama riherereye mu karere ka Musanze. Batangaje ko gusangira umuco ari ingenzi kuko bibafasha kumenyana, bigashimangira ubumwe ndetse bikaba intangiriro yo kuzuza neza inshingano zabo za gisirikare. Ni byavugiwe mu birori ngarukamwaka byo kumurika umuco w'ibihugu byabo, aho abo basirikare bagaragaje imbyino, amafunguro, imyambaro n'indi migenzo iranga ibihugu bakomokamo. Banavuze kandi ko nta muco nta mutekano, kuko umutekano urambye ushingira ku kumva no kubaha umuco w'abandi. Umusirikare ukomoka muri Botswana witwa Major Precious Mokogogos uri mu biga muri iri shuri rya Nyakinama yavuze ko yishimiye cyane amahirwe yabonye yo guhagararira umuco w'igihugu cye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Andre Nyamvumba awe yasabye abasirikare kumva ko kumurika umuco ari kimwe mu ndangagaciro z'ingenzi zigize iri shuri, anashimira abitabiriye ibi birori abumvisha ko abantu bose ari bamwe bakwiye kubana mu bumwe. Ibi birori byo gusangira umuco bibaye ku nshuro ya 13, bikaba byaritabiriwe n'ibihugu 20 birimo 19 byo ku mugabane wa Afurika n'abaturutse mu gihugu cya Jordania, ndetse bikaba byitabiriwe n'abasirikare 109 biga muri iri shuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Mu yandi makuru yiriwe avugwa, komisiyo y'igihugu yo gusubiza ubuzima busanzwe abahoze ari abasirikare yakiriye abanyarwanda 14 barimo 8 bahoze mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR n'imiryango yabo batashye hano mu Rwanda. Komiseri Gatabazi Jean Marie Vianney niwe watangaje ibi yabinyujije ku rubuga rwa X, aho yagaragaje ko mu bagarutse harimo n'abafashaga FDLR mu bikorwa byabo. Mu yandi makuru kandi, umwana w'umukobwa wibera mu muhanda uvuka mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge akomeje gutabaza asaba ubufasha ubuyobozi kugira ngo abone aho kuba ave mu buzima bwo mu muhanda. Uyu mwana avuga ko nyina yapfuye ndetse ubuzima bwe bwose yaratunzwe no kwigurisha, no kuvuga uwo nyina mbese yari indaya. Yakomeje avuga ko nyina yari indaya ndetse na se yarazwiho gucuruza urumogi, akaba ari byo byatumye yisanga mu buzima bwo mu muhanda kubera ko nyuma y'uko se afunzwe na nyina agapfa yabuze aho kuba, bityo yishora mu muhanda. Mu yandi makuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi kandi, umugabo bivugwa ko aturuka mu karere ka Rwamagana yafatiwe mu cyuho amaze kwinjira mu nzu y'umunyamahanga uturuka mu gihugu cya Liberia utuye mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe, ubwo ni mu karere ka Kicukiro, agiye kumwiba. Amakuru avuga ko uyu mugabo yinjiye mu nzu y'umunya-Liberia agiye kumwiba, ahita yifatirwamo amaze kubika inkweto mu mufuka yari afite. Bivugwa ko uyu mugabo yafashwe n'itsinda ry'abanyamahanga ubwo yari amaze kwinjira mu nzu ya mugenzi wabo ndetse amaze no kubika inkweto n'amashuka ye mu mufuka yari yitwaje. Yakomeje avuga ko atari ubwa mbere uyu mugabo yari agiye kubiba, ni mu gihe uyu mujura avuga ko we ari bwo bwa mbere yari agerageje kwiba ndetse yabitewe n'inzara. Urwego rwa Daso rukorera mu karere ka Kicukiro rwahise rutuye uyu mugabo muri yombi rumushyikiriza polisi ikorera mu murenge wa Kanombe. Nanone kandi urwego rw'ubugenzacyaha rwafunze umusore ukekwaho kwica mugenzi we amugongesheje imodoka ku bushake. Amakuru avuga ko witwa Mugisha yagonze ku bushake mugenzi we witwa Ngabo Eric, bombi babanaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bakaba bari mu Rwanda mu biruhuko. Iyi nkuru y'urupfu rwa Ngabo yakomeje kuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ubugome yicishijwe na mugenzi we wamubwiye kenshi ko azamwica. Ibi byabereye mu kabari kitwa Green Lounge mu mujyi wa Kigali nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya bari kumwe n'aba basore babiri. Ubwo aba basore bakomezaga gushwana bifitanye isano n'amakimbirane ya kera bagiranye bitewe n'uko uyu witwa Mugisha yakundaga gutukana, hanyuma uyu witwa Ngabo amukura muri groupe ya WhatsApp, undi amugirira inzika agakomeza
akamubwira kazamwica. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko ukekwaho gukora kiriya cyaha yafashwe, ndetse abakobwa bari bari kumwe n'abo basore mu kabari babonye ibyabaye bo bavuga ko Mugisha yinjiye mu modoka agonga uyu ngabo ndetse asubira inyuma kugira ngo amwice, mbese amuhorahoze. Nyuma yo gukora ibyo ajya kuri polisi kwirega ko yishe abantu. Mu makuru ari kuvugwa mu myidagaduro, umunyamakuru Silvanus Karemera wamaze igihe akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA akaza guhagarikirwa rimwe n'abandi benshi bagikoragamo, yahawe inshingano umuyobozi bw'ikindi gitangazamakuru gikorera hano mu Rwanda. Silvanus Karemera ni umwe mu bakozi 12 bari barirukanywe n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA mu kwezi k'Ugushyingo mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu wahoze ari umwanditsi mukuru abazwi nka Chief Editor wari umaze igihe adakora itangazamakuru, akaba yagizwe umuyobozi wa KT Radio nayikorera mu mujyi wa Kigali, akazatangira inshingano ze tariki ya 1 Gashyantare uyu mwaka. Naho ASAP Rocky yagaragaje ko we na Rihanna bashobora kuzabyara n'abana benshi ku buryo bazageza ku mubare nk'uwa Nicki Cannon wabyaye abana 12. Uyu muraperi yabigarutseho mu kiganiro yahaye The Joy Biden Podcast byo kumenyekanisha alubumu ye ya kane yise Don't Be Dumb aheruka gushyira hanze. Ubwo yabazwaga n'umunyamakuru Joy Biden niba ashaka abana benshi, uyu muhanzi umaze kubyarana na Rihanna abana 3 yasubije ko bashobora kurenga bakangana nk'aba Nicki Cannon. Naho mu mikino, kipe ya Rayon Sport ya hano mu Rwanda yanganyije n'ikipe ya Mukura Victory Sport igitego 1-1 mu mukino w'umunsi wa 15 wa Rwanda Premier League wabereye mu karere ka Muhanga, yuzuza imikino 4 yikurikiranya idatahana intsinzi. Gikundiro ikaba yarasoje imikino ibanza ifite amanota 26, ikaba iri ku mwanya wa 7. Hanze y'u Rwanda, nyuma y'uko arikoroje avuga ko abagore badafite nyashi babyara abana b'ibigoryi, General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko amaze kwicwa abantu 30 kandi akaba hagishakishwa abandi muri iki gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi 200 bamaze gufungwa mu gihe abandi 30 bishwe. Bakaba ari ibikubiye mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yahoze yitwa Twitter. Muri iki gihugu kandi umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa 5 abasirikare ba Uganda binjiye iwe bamenye inzu bagasaka ibikoresho byiganjemo iby'ikoranabuhanga ndetse bagakubita umugore we bikamuvira kujya kwa muganga. Uyu munyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda yatangaje ko abasirikare benshi b'igisirikare cya leta ya Uganda bateye urugo rwe ijoro ryakeye, no kuvuga mu ijoro ryo kuwa 5 bagasenya inzugi ndetse n'amadirisha bakinjira mu nzu ye bagakubita umugore we bakanamwambika ubusa. Robert Kyagulanyi avuga ko abasirikare binjiye iwe bari bambaye impuzankano z'umutwe udasanzwe w'ingabo zitabaraho rukomeye CFC, ariko abandi bakaba bari bambaye impuzankano zisanzwe zambarwa n'ingabo za Uganda UPDF. Bobi Wine yanavuze ko abo basirikare bamaze kwinjira mu nzu umugore we bamutunze imbunda bamutera ubwoba, afata telefoni ye bakamusaba gukuramo umubare w'ibanga ariko akababera ibamba. Avuga ko umugore bamwotse inabi bakoresheje ururimi rw'ikinyankore, banamubaza impamvu yemeye gushakana n'umugande ndetse banamubaza impamvu umuryango wabo bihaye guhangana na Perezida Museveni. Ni mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF Muhoozi Kainerugaba aje yatangaje ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se bari mu ishyaka riyobowe na Bobi Wine bose bazafatwa nubwo
bari mu bwihisho. Mu yandi makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda, Perezida Alassane Ouattara watorewe kuyobora Cote d'Ivoire mu kwakira umwaka ushize mu 2025 yasizeho guverinoma nshya irimo murumuna we wagizwe minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo. Iyo guverinoma yiganjemo abari muri guverinoma muri manda ye iheruka. Mu bagize guverinoma hakaba harimo n'uyu murumuna we Tene Birahima Ouattara wagizwe minisitiri w'intebe wungirije akaba ari na minisitiri w'intebe muri icyo gihugu nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Perezida wa Cote d'Ivoire ubwo yashyiragaho bamwe mu bagize guverinoma ntiyakoze impinduka nyinshi nk'uko byari byitezwe ko ubwo yatorwaga mu kwakira umwaka ushize, ubwo yavugaga ko abakiri bato bagomba guhabwa imyanya mu miyoborere ye. Byanatunguye benshi ubwo yagiraga murumuna we minisitiri w'intebe wungirije, mu gihe ubwo yatorwaga umwaka ushize yavugaga ko ku butegetsi bwe azazana amaraso mashya urubyiruko rugahabwa imyanya mu miyoborere y'icyo gihugu. Nyamara murumuna we akaba ari mu bafite imyaka myinshi cyane kuko afite imyaka 70 yose y'ubukure. Reka amakuru yavugwaga kuri uyu munsi nyasoreza ahangaha. Njye ndi Daniel Niyonkuru, mwakoze cyane kubana nanjye muri aya makuru. Reka mbifurize kuza kugira ibihe byiza.